manusia jadian. Sini dulu. Mahua. Sama. Kau gosip. Kondisikan mata, jangan sampai keluar. Madabu nanti matamu. Gosip apa? Jule. Mahua. Selingkuh saya bos. Selingkuh saya bana. Selingkuh. Tapi, alin nara nggak selingkuh saya. Selingkuh saya bos. Selingkuh saya bana. Nama Mahua ada VV nih. Nah, lagi promo dong. Arakat tuh sih be. VV internasional dorai. Banyak kok mak ipakai Malaysia, ipakai Korea, ipakai Indonesia. Be, sudah make. Laras manis VV na. Bah. Dong. Bah, kan ibu horo isa siya selingkuh. Sahabat na sendiri ibu amat tanah. Ima. Rongi teror rongi ton. Butong bana, butong. Nagila dorai teh. Sahabat na sendiri bu. Memang modus si Julian anti padam ngai botoy bana tokat nganeng redup ibana nganeng redup nganeng hilang atong warna kan i media sosial ibana muse ba hadi jago do bana te setiap neng redup naik muse sana te so kan mah hotong kan ihutang kan yang busuk ko ihutaon coba tong selingkuh tu kepala desa saya angkat to saya lihat ke belte teho bapakku di kepala desa aja langsung tu bapakku marhale na gila don oh iya teh mana ngawa marhale tu bapakmu? Dang kalau bapakku tuh orang doyan ninna dak selere na bapakku mangi dah lihat mo tong lihat ni babi pogos bohim dak selere banen na te mai ho ali jago si Julio bah jago le bana dapok na dus tong dapok na dolak Korea dapok na dolak Indonesia dapok na tong kalak Malaysia tok kena Singapura Filipina Vietnam Myanmar sudah memakai tong wajib di dan foto warna jule jual VV itu tong tiap negara non perwakilan tiap negara macoba hati-hati oh si ibu ibarat bapakmu non hati-hati oh mulut no jangan sampai saya pas tapi kamu ya pakai mau babi nasi ada masih gak bayut nak selera nona banget